Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4 oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Hajde, djeco, vrijeme je za priču. Oblutak ne izgleda baš veselo. Pitam se zašto. Današnja priča zove se Oblutak se pridružuje cirkusu. Gilberte, sanjao sam tigra. Tata me danas vodi u cirkus. Obećao je. Sam se odjevam. Tata će biti tako sretan. Ups. Ups. O ne, zaboravio sam oprati zube. Gle, odjenuo sam se. Bez ičije pomoći. Aha, vidim. I to vrlo dobro. Ali još je prerano. Ne želim zakasniti u cirkus. Cirkus? A ne idemo danas. Cirkus je tek sutra. Ne, danas je. Odjenuo sam se. Danas je. Ajde, dođi, pomozi mi napraviti doručak. Ne želim. Glupi stari auto, glupi. Oblutak je bio jako loše raspoložen jer nije išao u cirkus. Oblutak, prestani se derati. Probudio si Ružicu. Rekao sam ti, kreni na doručak. Čak se i Oblutkov tata počeo ljutiti. Zašto ne mogu ići u cirkus? Želim ići u cirkus. Hajde da napravimo tost. Možemo ga izrezati u obliku patkica, kao baka. Ne želim praviti patkice, to je za bebe. Pa onda, što kažeš na cirkuski doručak? Izrežimo tost u obliku cirkuskih životinja i pojedimo ga s kuhanim jajima. Ali čekaj malo, nešto nam nedostaje. Nešto što dolazi prije cirkuskih životinja. Što bi to moglo biti? Parada? Cirkuska parada? Točno! Imaš pravo! Ja idem po jaja. Oj, trebao si reći ako si htio kajganu. Nisam ja kriv. Znam, Oblutak. Nitko nije kriv. Bila je to nezgoda. Tata, tost. Au, vruće, au. Ti bi mogao biti u cirkusu, tata. Dobro žongliraš. A Ružica može biti klaun. Da, O, što se ovdje događa? imamo cirkus. Želiš li biti u našoj paradi, mamice? Hoćeš biti žena koja jaše konja? Ne bih rekla, dragi. Mislim da ću biti žena koja se vraća u krevet.